buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kuba ne kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu nakwakira omu program yaitu eyabura omukuru eyizoberi nakushemerwa aho uri kurebera Sky TV hona koko abantu wata Sky TV ninkwakira omu program eji mbanyeta dative akatshabe tinkasimire ahabwa program eji program eyabura omukuru ni program eyabantu abatweshumbya emyaka ekigenderero cyaitu nabo kugira ngo abantu abo obundi tukagira emwe bugambe batugambira kandi tuyamu bimwe obundi bigira hibi atushyitya nyenshakare mesho umuntu twakabana kukizaho imyaka obwiro bwingi n'emyaka n'amagezi nabana agakukizaho kandi nango abanyagwari bagira ifumu yabo ngo umusheje atuganda mukanwa ka mugenzi we nabo cyo umuntu twakugambe bigambo ntubasa kugira binge bitoyihamu kandi bigambo ebyo nko kubicenshurage wagira cyo yihamo cyakugasira nyenshakare nikikuyamba abana bato nibafa abakazi nibaragwa mwenda nibazara abakazi nibafa abantu nibaitwa za butandu nebindi konka ko kureba ranga ya kuyamba wakura washyitse ha myaka yo kugira ngo abantu bakurundugire cyo wagamba reno sima ranga abo kubana wakuba akurinzire. Sky TV nstwara burengero izoba tugita Buganda kandi tugarika tureta Buganda nayo tujigarira mu burengero izoba ekigendero kitu nkiha emirimo ekaba mingi hati omwe naraga Kampala akorera Kiruhura undi jarga Kiruhura akorera Kazo nango njarga Kazo akorera Teso konka Sky TV mwanya gwo no gukubura umugona ne kushangamu kandi no basa kugira ebwagihamu wabo gitegere amato on program iti yerizoba tuino muzeire weitu umusheija mukuru konka munywani w'abana tuine oweshe Nathan Ritasira nashangwa omuseri yakatenjeto omu parish eyakijuma omugomborra eyarwe Mukoma district ne yakazo ninkushaba ngo tejamatu kandi ugacyo tejamesho gawe Sky TV ohurire bigambo bya Nathan kimwe bibiri bishatu bitaraganire nawe ubundi tokumanya no basa kushanga hagira kimwe ecyagira cyakushanga kandi kikakuta handi abo kuba amatugaru kurro bwiro bwingi nugugaru kukwata kandi namatagaru kukwata nagabagosere gahurire nibanyeta dative akatsha bagundo murundi koko bantu bwata Sky TV ninkwakira on program eyabura omukuru nabwo cyo weshemwe Nathan twakwakira twakwakira Sky TV kandi twashemero no kwija omukaya okatwakira no kushangaho mwanya nabashemero umurebi wa Sky TV umuramutseho wakare nkazarwa rishenye wereke ryo gomborora kenshunga rishenye yambwe n'abasingo niyo bari nkarwa nkartembana ngiyo nazayiwo mu mwaka nkogwana n'eshatu n'imyaka ingayate atugunaza mutugwa kinana wakora myaka kinana no wakora kinana bonaza okay mbe inashanja na mwendo mu gihugu gutereze ukazarwa rishenye wazarwa nyundi umukibiza mwihwa barara uruganda rwa satana abakibiza bari yumbagahe ukunganda zankuri ni nankuru abhinda abashambo abagahe nabishikapo nino ry'umunganda nkore zankuri nankuru bwendi umungande umuruganda rwabagahe nyukangira ngo urukuru rwo nabhinda bonga nga nina kandi nkuri nazankuri kandi zo umunganda nyingi okay so ukazarwa tata ukana umweta rwefukansa kandi bakabata katererindi ukabata inirindi zina yazebun kandi ukotsuzwa no kwa hati obarungu bakabagira izina rumwe ndumwe kureka kinde kikubyo abwenshi ikashimwe mbambatsa bakaba bakawutakotsa ndide ke ketaro
bakaba batakubaye bukashe ugiye nibya hati n'eby'ediini nibyedini so edini ubu nabwo ufite kayizera ko ufite keja kumirana keja shoto kumirana shanje ndamushanju konka kuno muri kweri bikayata kayibayire mu bikabita kakire bikatandikira Buganda wazarwa umusheija kandi umukekuru bakana keja yabataza wawe bakamwata Joyce Kibanga wazarwa Rushenyi mwaka gwana n'eshatu kuko kutekateka kwa bakaba batakumanya imyaka bakaba bafukutebereza imyaka konka kuneze kubuza mu gurse burasi yukiyokora umurara kana amanya history yankore yangambara tobu nakubu n'ubwo mugabe yahireka kurambara kirhura ateka keriya n'eshatu ngwena yanya nagenda ni haza nuko mwabe mbitwaza bo kwana boriya horo umuntu atangaza rubo kikati cyantarushye n'umwaka tagumanya fa ngaba kabagendera hamwako hamwakogo ningo bombyamo ningo bwari ningo bwejo ikora mpembe bihe so kikachi bagumira umuntu kumanya kwezi yazaro atisi no byabamanya no mwaka ukatagumana no kwezi n'ikiro to kumanya byone konka kuyabagiye ati nubo kikati cyantarushye cyatisi bamanya ngo kikabaho umwaka guti amango nubo yazaro okay bakakuzara wenga kazarwa n'abishike bashatu inyemuja nandi nyenka abishike bona baro bashibona bakafu ni boro wenga yende nyenka bangu bakafu kwa imbatatan wabandise akagwa mukakoma aho kurga fere kandi mukakoma kashi mwabe mu Rushenyi kandi mukakoma kasho kapta kufurafurka nyo mutayabera umutaka akafurika zokorga yo bakura to bunyatse bakura tamezi akatarungo batimba amezi akatarungo gurumwanya bw'umuntu ensekero konka kujyama hayona nubwo kubabwera nubwo kubukiyogora ugendo ko cyayagara beshi cyaretera imyanya gimwaji koma yabe yanyika kikatoyo tugenda gyumunsi bwanyuma abantu kumana baba bengi byabanze district zindi abantu batangumana kwaza hantu kwagumaho hata hakinda kakwe kwaza anti yatora bakwe bwito abantu bagenda cyarebeka nyinshi yese ryaza kwaho twaburaho aho mwatandika kumanya ngo kuko rugaha waje noje kukendera utayineho yo kwenda utenhori netumbona ati twahinduka twatura netwe kibindi bana basamukonka mbone kintu kumatata ukagwa mukakoma ahengu utegera mbone karamo mwirembo riteke akegi bakabari yifurikiza bacyaro bamasha kumaka ngutingwe tegeze igihe konkano nubwo konka mbone kintu kumanya ukutatafuri muri atanagumu umkweswe kumena kumwe kandi tumba waze uyukora waze bananeshatu hata atanagumu ko imyaka nkamunano kanini yitegereze namuri kanabera nindi zar munyanya zente abukuba itazita zikanzirya zo kwitafutananiriza abandi itema kumukaga obirobo bakayinente makumukaga tuwayongereho hati kasheze uzukujyo hakongera enke kafuza gasi hakongeraho enke kasheze washeza bezuru nyine kasheze twashangire so aha wija hota mwarigira mukakoma mwijaha akutwarigira mukakoma bwanyuma asege aterwa kurikize tata yafatana gumwe mawe yantandikisha merokazo ataneshatu kurgaha myaka egumwe 3 mukaga mushanje 8 uko takagire mwishomero hapana ukano kashe shomero karo ina umuhakaini sho yaryomu shomero karo yegyakazo liyonga yeri muri nyabushozi yona na kirura yona niho mwabe muteranira mwe abo mwabarga niri abanize kugira boarding dormitories zo kuraramo kana ngwa estwasha isasi yese myasta nabwe erekeje kutatu mwirisho dormitory theater boko bashuma tubayombeke hansa kamu atanesha tunatandikisho konka watandika mwiziraha twagira mukakoma twati cyamutimboro nona cyamutimboro ari abana ba season yego bantu hari cyamutimboro okay yego ndayina rwa kitara abakimbere bita abakimbere ba bakutandikisha mero ma abantu warantakazo batandikirayo
konkati bahunge wikiza bataha kabura umwaka gwataniyana Iwori ya hishomero. untisho twatsemba kurata uti bashanguko Beshi hata umuntu ya Afrika. Wanzigaha hata na Afrika nagenda. Hata ko ijoma nyota ngo batahize kabura. kwa buriya bakagambira abantu ngunda mbari yabanyi bagenze bahungire batahire kabura ambona atanu kabashanga kashagama Wagenda wenka wargaho waza kasha. atani fasatamu atani twatwe n'abashere bakatwansura bakaba rweta munararayo bagambira ngo banyi bari ngunda nakandi babamanye Yogo yanye bembeza kari umuyano tatakanywana sana agena twaranturira mawe kashagamo yakira abanyanya barara Wamushankashagamo mukashagamo oho icyo ni cyumuro first tamu the second tamu a second tamu kuyakire warga kabura inagarka kaza uko muri kabura n'amaguru nogenda samaguru unajori yakikaye uri hari ikintu kimukire kakaza Ona jabo omwabe no mchoma kare umuntu akotagira bitwara hati manye mfaratsi manye kesi kureke okugenda mfaratsi kuina kafurasa kai twatwe no akanda American ubu bakajya American hato yibazira otamwe binyase ni umfarasa yito koto igiye tukorete kyataka kenerge hato yokoro akafurasa kagumayo iwe yitwaro mukatire ishomero ona shaka ngo ibinyatsi tukakuri winjye soko katsigaye ishomero hazabwanye mbwenu okomakatambara utamu uniform yawe ninga utamujwara uniform utamuka myende mukuru yo kuza kuyosibamo n'ikikopo cyawe cyo kunywa muri zayiwaye magaruka byahangira ibikopo bikubera vangu twatugura n'umugati wakandi bagiye atakigata kazo kwagwabera ko atugwendese ngaro kutwaguruka ko kwende kiti igeno kwashe burwa tamasha ko tamizo ufitane ikigati cyo kiri amizo go iho mihanda yiwara yiwishaka cyamizi kandi ubutara bumunsi y'inyama y'ishwa ntara bumunsi y'ambogo icyo nanyenda kubuza omwabe mugenda muti muri abana uruwenga abazere ba Afrika bakutsiga baza kabura hatori umwerere bakaba batafutini so kugenda kashe bafutini so baza futini so bagomba kwine okwisha no kwaranga wara kurete no muntu ushanga ubundi abaye batakataka ngo nto bari ushanga bakafurwa barigiro bakibabwiza shobora urara umukikomo oyikingira n'umukikomo yabo mpongore bwenyana oyikingirana umukashesho imiko buza abandi bakugamba ozo muhanda karubuza abandi kukuruta gorahirwe ikintu cyagabo kizarira mu mwitongo umuntu nikuri kuko mbwe ntanga abantu bakabarinda ntanga abantu bakabarinda yo wari batarakurinzira ukarwa kwashiro kumurika kwa second term nagarka yo nazakazo sadatamu nuko twabitujya kandi kabura twagiye kukumbura fatatamu nabashangambuya ngombora rugushuru haina katonga musharo na barigire kabura bazambuye mbuye tuwa bakora tambuya bamba nabakura tayi ubona tukagenda samaguru turuburunga turugombuyaga tuzacyapa cya Migeri cyapi hakaru basi za rungu zatandikire mwe kenerga mbendeza amashaka n'indi jerga amashaka za mbende mwene gitwa yani twarike kene ko umugurisa impambe atakiriho bari gihuki Efraim bari gihuki mwabrakta uno butende center tushoberwa umwe turra akupakira ishambabure agikwitsisha imbabure warwo moto kutaka kurondera habanye bakatambara kawe kukushoma kwe okija washoma wahiko umuyobo bwire bona wija wakoma mucyaka naija nashoma naheza kazo ubukir for primary keri kene garcya ya abrasa mukaga for primary for primary keri P6 na abuzo bwe twabuzo bwa cyamweru cya Uganda
na shoru first choice nkagitambara high school second nkagita itinkwamanya kuko ni manya yinagiye second first choice na gitambara umujungu yayizira kandi umweta Cliver wakana kusha nuwa principal wishomero headmaster mbwe ashanga kaza akambuza amwe tanza kutanyoka agenda na ikirizi we na yebe atari permission leta ne mu geta cyanyibe niyo generator nebara akajya nagitwere kunkeza kuzambara high school na mpikira mu grade 1 kazo tukageye babiri ayibona no n'umwana kiza mwe thinking mabambe abakafa thinking borra bambe mukarga y'abana umwaka gwanya umwaka gwita abana mu Rwanda atana mwenda mwarga y'abana babiri mwena babatwara mbara high school mbara high school washoma yo kwitse nashoma yo tamwemwe tamwe yo kubanza ya kabiri ndi mu junior 1 obwaka katar senior kanwa junior secondary 1 junior secondary 2 junior secondary 3 bueno ukandi mu junior secondary 1 kuna ndira cyo kubuzo kuzumu junior 2 bueno musebe akaryo mu junior 2 kamushangaye umukirase giwaboro napenda umwaka ari umwishomero umwishomero mba high school wari mu junior 2 wari mu junior ntara ku mu domtre so wori yahor obi wa president yo buzima ukashoma wana president wenu wabe waza kubuza wa junior kuna ninza kubuza wa tata mawe kuna benisho ndi mu primary 5 atanda munana kuna bentandikire kazo munyanyazi yafu wakari umugati yafu na leta mabere takashuye kayempa atakabene yampanga asigasa babiri kuna bere ni shoma kuna be atanda munana ndi mu primary 5 ubwo mushike mukuru akashuye rwatano nena yashuye rumbarara yazara umwana atanda munana nyoni nza kumure icyumure n'ikwaye cya second term yagwa mashaka kuyagwayo bamuzikayo inyana zara yatwara akerera kumanyanya ziyatsiga yakatwara ishe kwibaza kora konkagumanisha ni kari abana mwati ndigira umugenyi wabatabanye ndigira hete ngo mpikira akana kaguma ho akakora tawagumana manyanka kari kamaikari kakuratani impresente ningere mwena mbwena bana ndigira hete beja hampereze bintu okay atumbuye niyo ndigira bitoko niko atumbuye n'umuryo kunaza kumura seke kuza kubuza ubu cya junior kubuza kuzumtu kuna mpikire mumpumwire mawe yakwatwa yatabuka umutwe yaba yakwatwa umutwe yatabuka yasakurgamu yatera viraro cyazakurgamu imokaba ati cyashobora n'inyana nabona abende nabo umwana ati n'inyanda ati no n'inyabera sizo nyogo atambwe cyande masa kugarako ishomero waguma mukanoke kurwange okusiya buyafira kagana yatano mwe no kushoma kuyarye kufukushoma kwagarikira n'ubu mawe akatuka tora nkaga ubu igeni secondary kagitandika nkaga first term mbuye n'ubu kwihankaga kaga netano utakishoma wabiruweka nabiruweka kurinda mawe ni wabero ryo mushiki ni wabero ryo mwojo ibatar hakafakare tanagumwe niyo kuzana emyanya yona okay so konkobo mwizira haninga ngatikire mbwana kagwa kan kuya twage twagarka kaburaka rwoma ho hina kyamamba ya rwo muyonga na mbwana mabona gwi mwakugo kagana yatano kuyahereze gufata watsigara we nko mu nasigara nyenka kwa kanyine ba marimi oshe babarara abana babo barho banyokorma ba arumwe baraba kagenda bari mago umwaka akarishe akasiga umwana byarangana ko bushoke bariye cyo barikiguma hari hende umurumuna aina abana tumwesige
bari Nyabenoga bayiwa kutesa omukyara shaka mwarimu gwa kafwara munyanya kutesa iyo niyo mukwano ngeno abana bo Nyabenoga kanda namwe. Okay. So, weja wargota kabura kwija kashunga. Hatutwargana mwarimu mwaka gwa mwenda. Batu twahindura sense kabura bakakwata mariso. Kandi okwata mariso ito batu bamza batu bahaye ngubwe mutereterene ngo muhesente muzo kwata mariso kwata ile sente wa pe abaganda bazi yo twafwera busha. Twafwera busha. Bastu. Baje ngo barente sumwine mwombekeza dipo batu hesente ente musingi singi 5 izo nazo mye atwatiga twayitore byakarekita kwa bero bari yakushamika muri mbujubonye karekita je tahira muno bujubwe bw'ibinyatsi ekaiho kandi muri ekaiho yiturmu nibyo umpunga mukicyoma cya karekita kitabayita yataha muri kastara nibyanzi n'amatebye n'ukumukana baragaruka yenda gumizamu karakite keberetsuwa ekeberiyo ekerisi wabaye mariso kandi abariso kwa toroko bazakarakita kushara ibigutu umwe nayo cyabere kijyama ntawe omwabe n'umufurukana muzo myanya imyanya ketine bakamabaye ketine bakamabaye hatubahereze batanka kugikwata aba mariso hatwiya bakwato moya kwatram nuko kureta karakita nuko karakita ukiburyo tene cyorko muri ubwo kugwejegire ekushango byame kukirizo shango no ko kato kuri musindo gwayo musiyoka mujwere fushana mwirka umbuju bwanyu hatu ubu mukirgaho muza uri biguto batana kutera bagana bakimuga umuganda kejana basheje bari kwingana nk'ibinyasi bapangise yaba bakaromoja yaba batibingise emyambe no batarasha kati twakungiye kagana mwenda yona mari mtwange kiguma kwa nyuma kiguma emyanya yatunga y'umwanya gwabo mkenanya kanyine batatazara bayakatengeto babankirza nabashanga katengeto nari yinze kuzahashanje na munana obwabe no furko bono zakurga cyemamba kwija kuno ukaba washoire bakanshwera kagana yatano bashaba barara bayana mbwe abana babaro abamarara bumwa ishaka bumwa kakoro bumwa kaihisha kafure yako kwije mwanguzi mbwe nabo no babari ishenkuru mukazogo nabo eja natano mushanzo no mushanzo neisha yashwe wandi yona organiza kuwagire kurgayo kwija kuno umukazi watana nawe koke nawe yashwe rumba sasa kurya kazo atangiriza nazo koka kurya tarazereyo bayi batwatwire kasubanje abo abishiki bashatu n'umujo umwe umuntu kubwahika umujo yashwe yazana pereza wo gusambwe ndeke kinyirwa imitingeri y'ingere kuyobo janje na munana no kwisihaki omukazi owashoire bwanyuma yazara nawe nabo joba hato bashatu nabwendije umwana riraka yakanenki kata roho umwana ineka yoku na nyina ndija nokutaha na wantu wakuvuga mukamotoka kanye omukazi wariya nakurya bishukuru banje bari mu rugendo rwanyu kumwabe mugendana mufurukana mutahana mutataine obwire botaine nk'icyabairiho cyo rwijwe kagiye twonko ndabe ntugenda izo barutakaho ikintu kiti mbwe ne cyatsasize munonga natana munana obwejwe bayise ikora mpembe igejwe ambe munonga katera amasi atana na munana yagamara kwija akakunduka nkaga yarga tana munana tana mwenda abahonora abukoke koza kushanga umukashisha cyanga ndimi konko mukazagara umukanwa ampembe gakonko bukumutwa garagara nibyara yasigaze binanka kunkuko
ziremerwa watuye mukotsi zahandi izo kote n'ukura zubaye kuko bero kubaga bubaga ente zingahiburi izo bueno nicyo cyatsasize atana munano umwe kwegi atandika kandi katerese y'ubona kumushana bwe cyanda kwese kwamshana akaba hokoze kogesege mbazi okoze kwa kutakabayireho mukamugira mutashi ngohe gatahira kuri ya barabara skure oyi mukaragaza no kura no kura mpa kunkazi kazi tarwara sikasta kurwara wara kandi shia afunye nazazo kunke ente yabireshiye kuyahonoka kwere yahonoka amashiye tershiye umundi mpaka Chatkana bajya ngo gagarikira amashi. Gagarikira zeze ngo mwishe yakoze itinze na tikyankuza ko afire ngo yagarikwa nefi. Iyo ni agabwe takashigira itwa yigeze. Inyankore ni shiyaza tazi ziyejigija abo kwihaza yahanse steine stafiri. Ubu ni kwa amashi. Nakwe kubanda kubonera. Konka zo ya kuzabese kwa system amashi. Yagakira tarukushiya bundi. Inkabana abana kuba barwara ubusheho wabukira abatakiri warabundi ngiye mbere twatamwe mu rugendo rubona hay no gundi murimo gwakoze rohireho kuri se obidi abahambidi amino mwaka gwashanje na mwenda bantora naka mayumbi ku mugore na katengeta mayumbi ku munjimanya kandi mbwene nkati kutwine chema ni rifibona yo kandi bagiye bo bakajana bagiye tamayumbi bayimbatisho musemu kwiyaza kwija bahambere rutwa yahambire musebe atakambinyira afite twa na bomurka gona kishumba washarira wargo wata twarwo narwo kano watahano no fukubanda ubundo ukubandi akakana bono mango abashangaho mango bukurya hureta zashuga uje tura kuratira kariento rigendo ushanga ingo hureme horene gamba mundu barya kumbaba ikon batemara bateri bwambere ushituraho abantu kamera rara ngo barya bawo baramukiza abantu abako bene mugenda numwakira umushanga abantu mu mihanda umushanga abantu oshanga abantu akikomi oza bakwakira kandi batakubinga kandi mutuyibere yaba kaba mategonga bakameroi kongo shanga mutayine shongo mutakwakira ushotutu round kafora aramka sheshe kandi wararam kashe kutwara mwana nguna utwara umwana ngo atafa dahanga muri etira yamutikize yego bantu bakutwara akutwara takureko kagenda wenka kuwabiro bashika obajyoto ninzo wada ntiniza mukamba mabe kona berenga baba tu obuno butkantwara nabasheba baba moro kutwapira nabo nabamari pikina mawakine bamari akine banyanya mbwendo abasheba kaba mukama bakarbazantu wajyotini utabitowe nababazana mbobona babamanya ngo barananga uyu mwezi wafurikira hamba barariza bakomunta kutwara abakushitse ninga kusiya hina nebkware tere tokwege Okay, in program yabura omukuru dino mugoroso wetu kandi umuzaire wetu Nathan Rutasira no wari unatuganira bibyo nibyakugamba nyo nimpurira nka history abo kwatindi kubimanya no basa kushanga no kureba Sky TV nayo hari more nkanye ubwo no bihurira umwe mukabirebaho umwe bukabaho babikugambira byo nako twija kwante biganira twaza kumara kake tuzagarika utakarga Sky TV irakari abantu Orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program ejiraka riyo mukazi orabenaje kwisyaho ninye Adera orishaba program eji neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha ishatu iwe corakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera Otaferwa programu y'omukozi buli rwakana
shayishatu n'icweka kwika ina n'icweka zo mu kiro nanye umuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira eki wayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari y'abantu. Sky TV irakari y'abantu. Kayo umukahumuro wakiriya Sky TV irakari y'abantu program ne yabura omukuru nubanyeta katushabe dative atinka simira bwa program weji kandi kino mugenyi weitu umwami Nathan Rutasira narga umarkazo district nowe yaje natshobora natugambira kare ko bagenda umuntu kutasi ahantu bakakutsigaho kaza hishomero nyenje kare ko ishoka bakurata kandi umanya utakumanya bari kunkampa ko kabashikaho ebyo byona ne barebera bazire beitu batate nkuri itu mawe nkuri itu kunkito bitararebera bamwe kunkara habamwe ababirebere kandi nabari kubimanya nabo cyo nabyo nabirungi kubishwa tukabigambaho tukamanya uko abantu batwaza kare tukaje tukagira genisane ya hati nabo tukamanya na hati okuturu kutwaza nabo cyo Oriya Sky TV iraka neri y'abantu program bageta eyaburo mukuru Nathan noza kwija kunuya noza kuturaha Oriyo murokori Ndiyo murugo kajunwa shaje ne yatanu katengera yatwa ubu tukatiye ubukite kutandika kakanisa kafunga kagatandika kagana gumwe kajunwa shaje ne yatanu agaraga Nkiki bicha ecyasinyire yo kure no kunganzi ikibike ncyakizire kunganzi icyamaro noza kujunwa hakashanga mishani ukaba nogenda wabana n'umuntu mishani kayagiremo kiteka wenka mishani ubwo kayagira kazo ya bero burisa kazo katunga burisa kare nyabushoze takagizire mare burisa no gwakubwa gishereno burisa ubwo kubanza ukabura kazo amboneka umureza wo kubanza ka William bamutungire pero ati uto mushaje na munana n'ukoma bagihuburisa hari arkazo yatunga uburisa ati babumba bakabashakara ubura mission cyakijumana yabire kansaho kandi twarya kakansa karukutaho muri kijumba amboneka bumko bakantwana kumko stayi wako naguma ndi mukuru wa ku stayi reba mpendiri jonare kurana pansibura nafundikira ukuru ko stayi ubwar kafunga yabiro burisa nyine myaka kagitanda kashanje nane kagitanda kabumukuru ko stayi yashanje nane kwihobo demperesati jara nkumibera barana gumoshe ni myaka kana na munana aho bandongore nyine nabwo nyine burisa ngi bampere ngina ben mission ekerigiremo okay bakaja babore wakuboro ko kori kuyarigire mwengiri yabona kwije bemba changa kafunga babura batumtengiri na yere abanamanyo okora busha kandi wagengo okora busha muhendekere bitakugasha mission ekeyebembera uhuru kwishka ibintu kwishka ko ababagirumu mwe kangambe barwe furanda aka furanda yo sambaitwa yego sambaitwa yo nasani kya kutakwira n'abandi babishe mu kakana n'ubugimbi yo kufa ka musambanuma n'abandi bazo mishani baburra yo waguma nko ko bagenzire ngiri yabona ngana jongo baho bayizo kutubura abuko kiyambo cyangora utanu corruption ya herre sumbona ko buryo mu marwa no ganywa no shengere sentence ni kwero mu marwa oine kyora kozara kwawe to yebuza ni girije atu muti yayeboda bakuzura no kwegwa korkwe gono jono korkwe tegure no jono bifitiyo no shotu uko watoreza mbetu kafuta kutoreza oshinjwa umutima umangona hatano korabusha kwa kutakushomeza ukureka kabuja bwije oshinjwa ureba
ureba kandi ugo kugambira bari kuburyo reba na kari umuntu kai wa kari muri isani kari umuhiko ka na wari atari ari mutati usha atotandika kumwegombora emitwarize yo kwaize barumba kagoba itere tumuruko kwashimye kujya teka yo muruko shimye kubona shiti jamiro kubare ne yoreti yamto muruko atayonasa umuruko tayitantokeza abandi umuruko tayitsa kayenjar ahiyenga n'icyo kurebera umuruko araba EG icyo kurebera cyo kureberwa ho mbwino agira amayistashabiriza agira izuba rye agira kafamuki kabunyi agira uburaro burungi arazamwa akurasa abagenyi agira esuwana agiriraho tarira mbinyatsi agira ibikopa byora mukacyayi matu watandika batsomeza muri ka kuri kwabiri ibintu biri okujunwa babanza bakuvura ingiri mahima bakushomeza nabakazo nkoko ambone bo kandi bagira ikitonga twajundwa karaba timu yandeshomeza bakazo bajonwa atimu kushomeza kwareze kujunwa uko no kushomezwa wareba hine cyahindura ari mazima kandi tukundeba Toko naryo umushomero ubona garke nabo kandi twaro baraho nabera kimumuhiri empare najwa atandika kugirenje mu buto twatandika amajuga gitaka konka gebidongo konka marungi kugereza abagenyi umuruko atwaposha uko ngo yatene toyi utene ratwingo no uryo muruko umuruko urukishepshaka amboya tionde baje ngurare bwa muntu atene ratwingo no muruko Nje mushomesa ngekiva kushomesa muruko resha azaheru umuruko tadabira mu ishoko konka bakarebe joro Yona wabshomera yo byayongera hari kiri kibine cy'wabagiremo ate kibine kari akebina kahimbuka kagarka abakobwa wakatsigire nyuma kuwagira kana bero muhiri wanyu obwiro bubona kuwagira mu ishomero wanyu marwo naganywa kazaguma ente zaguma gagatanga giftoke tugashaka ibayi sadrenyi inyuka nyagumugagura kumbu mbuntu timara bushanaga no namazimo gashengera konkate tujana gonente tata kwishimuka tukori mi tabya ngore yararo marwa yo bifata kumenya bisha bwenki karemuka umuntu akaba nangwa abati abo munyiwa marwa asinda konka zigumaho konka twaganywa niho kashita kwaho manyobo ubu kota kurarayo na wazayo ijayikyo namarwa kana tiwe kana bagenzi bawe muganywa mbimate mugahumbya mukashimwe mukanu numukora ikibukora muri hisaba kwisana bashaka ko aba ningo bunu mukanu mufuraka kagataka kutizibiri ebye nikanu umwe no urkuza kwera kugumayo we naguma yata narare akata rostawuni munagiraramo akata zamaro amarojyaga norare boko kuza mutawuno ainaka aino uburuka norara mu goto munara nabone utayina hokorara tuyihokorara aboko nawe nkari yo Afrika nagena ko yana arara bayizoberi yaho nauna Afrika okay bene mukashoma ubundi kwebuza nkani mbene nyebuza abantu binjya bakuru we myaka nka yawe no bakukiraho ushangana kujya tindagire mu ishomero kungana ashoma bible ibuzuma bashomesa na bible yuko kenyuka ni shomera kima bible nambo cyaje kumse myaka yona ndiyo umuyibembeze wa Kristo no kushoma ya bible no umburzo wabwire we na ahwerwa ko ahwerwa ko ino kumuhwera okay genda kumunja ni murambuze boundaries ze kanisa ikomeye nobora botarahereze okushoma abwenshonge zabareho yuno kuno kushomesa abana bako abashomesa bashoma konkano no bashoma abo kugira ngo nekiragiro no kushoma ningano horo no kikunda kushomesa amazima toko kandi ati unongo no kutakunda kushomesa no kutaraki konka mbwene kandi bize ratene ibintu bitushobera mbwene ubona ko ubwo abana akatandika nazo primary one tarona sare bahora yuko natandikiye nyine umushomero nyine imyaka 10 mbwene kandi abahata bugenda buyuwerera babutwara buzoko yababutwambara yababutwaba ubwana bugwayo kandi ije kujya kutandika class 1
muki twabijwe batandika class 1 manye nabo mukamutandika mwakuzire mbwe niyo imyaka mwenda yiwatandikireho tukurenguka wakuzire nkatandika yini kumi kantworo kunatandika atandeshatu hati uka wakuzire mbwe no bwana kuzo P1 nabanzo mbebi aza kuzo mu middle top class hata abana akore imyaka 5 yo kutandika P1 konko ukatandikira imyaka mwinka tandikira 10 konko bashikonkano kundo kushomesa nimba shoma kwihomba amashomero kwihomba ngatuma bituma bikonka abana b'ingero bakubona dogingo gushoma baze baba ambwini akakishya ko bareba katkara umukono ubwo wabaretera wana ubusente ari mu mwago ko wanza guma mukono tashomero mu primary isonga akaza karo high school bayima nkamweha nkamutwara kabere akakurata katsinze benoni tiyaburizi wakajana akirizi gukoza mukono koko bano reba basheja wano genda hatokareba basheja b'imyaka yawe tucyubeyine mbaru usheshe shahagita kumanya nahari yagira umusenta yasinzere umwe nangwa atatahire na nyicyo bagabira yosereyo nekinda yosereyo ibyo ne ndwara iyisira umusumbu kandi atakujya kwigiswa abo ko nyine ka tabura mukaye nekiroyi ni hano rero muri abana bandi mu masho kwaheza kweta nyine ko banyineka sho yargaho sho kwargaho nkaba abana batiga mu masho aba yatwara uvunazo banyine umusho mukuru rubakwe n'abarumuna konkogo atwara uvunazo mbwe ni ikigumire nyineka kutamanya mugenyi warara nyineka kutamanya icyabana bari mu kazi w'ikiyarya nyineka kutamanya warwara niki nyineka kutamanya weja ashobangirwa tene burara kamuraza ubwo nyineka cyogo ni nyineka cyomwe no gwa bahatu na batari nyineka nyineka je nyekiro ngushesheje nyekiro so no mugenyi no izo kitaba ayisha bashanga tamkuka yanarwa atum kumashanga tamani mbandi muntazakira nyakore zangereze byo guseraye ninkinze kukira kumura hungarkanyana atwoneza rumu yagwara ninge mujuni ndabumujuni kafamu kangikona kashakati kanka nkagikora habugumiza murya kuko kuzokutokora ibi ayisi tubiro no mwabe mugendo mbwire bwanyu mukafire bwanyu mutakarokokire no mwabere munywa marwa konka mukagumya bakazuma mukaza ryaho nyine kana mukanyine kana no turikira nyine kana yakuraza no rengu nyine nabuza mwana ugwe mwamputite mwana ugwe yanywa wo mugenyi nabuza nabuza mukazo akana kamata twanga mwongere mwaga kana katara konyabroka nakarikishomro katafu batwuzira tuja tushoyire mwene endebe kayitu okutweja tushoyire na uniform itana bwenda kukikonka abana batandika kutwegomba atwashangwa mbyaro aboko numurgo mukiseke kindi numurgo munsendi jo twayogire tumanya kuru ntandika oware mwabo muri abo bona wari bamutokera bayabane murondo muna kumwana umwana nakara ashomano no wari kushomera bagiye to gishoma mwe nabandi bona baketenga bwene uko nuko twaterete cya leta irabakazo kubatinuka basheje hatanye cyabo ko bona bwire no babe mu mucyo konko mukaza kabagumaho nago no babo mutera gumaho beshe batabatayinuka bakusinga konda shori nyine kanazo nazayo hato mukaza nawe yatoro buyasiye mutabuno ko abo bakija kwatana bata n'abacyana batikiti abo n'abacyana batikitinsa mbwe nongoro bashaka kandi n'urwo mukazi nyine kandi byafondumo mbwe manyota mukaye tinyine akomuru kazara mu bana ni kuko utari mukano ubu kuryo mukaza nawe mayini mukaza nawe yagenda kandi yagenda ubu yagenda nawe ijanyikiro washanga ubundi yijana we mwaterandamo mbere ngyo nakaki abana kandi bashoma kandi bashoma ekate teno mwana nango wanyorumu abandi bagishomero mwapakoza n'ubarmu akaka araba house girls akana karkatu mwakasigira house girls mwe no mazu meyo nakaki iyo ne kamazu matukuke nicyo kiri kuri TV kuri ibi
akakunda kondi umukangi umukaza nandengeraho atagwandengeraho timwine turgamba yikiro tanarya no cyo kurya tananyo no kacyaye tanaza mu ntazajya taraza urutoke rwanjye kunkurwa itinkora mu rutoke rwanjye tinkora iki nawe yagumana akunda abo kwa no borwaho no manya Kando. kina katwaka kosa kumwe kana tunga kamate nkaka mushikwaraje atakusinga umukaza agira ati amate waziho mate tareba ashwaza mutabona areta wana zija kandi wagiraga zimutano wagiraga gumiye sento mu nizija ntikwije umukazo abanyakore bagira ifu umukazo agenda atagira nsimbo kasha nagacunda amashitagati nisho nagacunda ari kandi nagenda n'umushesha nkoko namukwe umushesha agenda atende cyari kumanya ubona mpaka seja umwojo aragira atumpaka se muri umwojo ntazanyu mushaga neja kugira atente tuzanyu bakwiye kuzo kumwima umushara nivyo biri kwiteka tembe kwitamaka panyina makaba kargamu panyina makaba kagargamu ubutaho yabo matawuni aha myaka iyo yine okare obwabere nozarwa ni young president Museveni atakabere president w'Irobo nkaga konka mbara high school konka mwene okajana urebe ubutegetsi bwawe buriho w'Irobo kureba n'ubw'abazungu nimbamanya n'ubw'abazungu bo n'ubw'abandi bakuratsireho president Museveni atakagireho bukaba butayine birungi yo tenda rebere kwereka icy'abazungu no bakaba bayino uteki bw'amana bwo abafrika bukano nambona kari cyandiko kitaha aho mu kizungu hambara bakari cyandiko cya dogs and Africans are not allowed to enter hot dogs bakabarba abiraguru kandi Africans dogs and Africans are not allowed dogs nembo Africans ne emboti zikwikizwa kuzayo n'umuyira gusa kwikizwayo kunka abantu bakabibarba waruburungi wo kwaba dogs and Africans are not allowed to enter atkwabere washo muhokiye manyiro garkenye kasoze uze embona bagize bara ne bakuzibara iwaza kugira uze bakoma kunka mwente ne kinde kirunyo kibakozereho mazima kaba ensigi katozere tukagishangaho mwente yoti tinko bire oba jatka aho yonka za Rwanda twanu bakora abatandikira ku Rwanda mbwene yonka ni manya kuyeha mbwene nayitegereza kwihomwa kuyokwisyankaga nibero we yangari yayitegera ko hakari mu ngoto Yesu bari sereze konanke ngoto barabise mu ngoto na za tractor tuyirebere n'imyenda bagire sere yabayireho kandi ubwera abera kwera konkombaza muhona tene cyamani kibakoze kibakorera Afrika kwahereze twargayo ko tujemba bote wanu mpejama nyomba amini tujamanya okwisihara president Museveni mbeno ubu Uganda yayitegeka kunogira ngo Museveni akatandika ubu yatandika kutegeka ensigi kurera hari munonga kutongo twabwabwa no utegeka ugushaka ensigi kurera hari munonga Uganda ikurera hari nogira ngo president Museveni ne kizi na kikisi ikisi kandi cyahinduireho kankora kikisi kize cyo takadira ibindi akagarra amahimu mbuteka kazo mbarakisi gakaga nko kurya idaba mbafumbuka nkariya mwena ntazansi bakoraga rumba kutanda turuho bakutanda turuho ubora umuharange twakwenda kusasa ngo guno muziriho kandi wetera umungara sansan boteru first regime second boteru regime Idi Amin Dada ebyo ambwe n'ubundi katarkanda agenda agankangiro mari mino agambira mari mishatu musi yugo no byante niyerigire kafani yabera ngire kumureba no barwana amahinga no barwana sa Amini abasirikare bakashangwa umukakawa tukatwa konte byo kugura kasambo n'ingaruka yo mari mutahita twarambira kandi bakaza babiri bakabasoso ebyo kurya bitekere n'ibihimbe bitoke basoso tarandene baza kurya bambe bakabona bakaziba no Rwanda we kawaga mona atera umunga sansan ejo no government yana Idi Amin bwene cyo kubanza Museveni
akatereza amahe akatereza amahe abaye bakore bakaba bari abasirikare abasirikare benyine akatereza amahe ibindi byo niyo tinkaje ibindi tinkaje nkoke cyukura shaka twaka amahe ashaka twaka amahe akatwaka imishaga amahene yes kazi y'inyamuyo hata no bugana umusirikare uganira nangwa nabari nabajuma nabajuna marundo musindra kunkagari kata mano makwa bakantu no kubakakanta bakambwe no baza bashanjana mwenda wizo shanjana mwenda ikintu baza kwamba na kinana baza kinana tano baza kwamba abasirikare bakaretwa umwana twahitwa bana ne kangata atugwafa aba twakagahikira cyamba twikaga twaregeroku nabo bakanta bakaga kembogo kibindi yani iki kintu cyo kubanza ikimusebeni yakoze akatereza amahe amahe amahiga katerera ni hangari yaterera n'abantu baterera gashobota to kwekunda mabantu kubekunda no kumbeka no kwinga bahinga abo kuba tubarkwerekera kuba tarkwerekera manya no icyo tukatubwira cyo no kitunga no gumiseza cyo no kitunga mwini kindi kiri kwita abantu hati tarugumiseza abandi tarugumisa na yenda ngukwarare bogo ogwene senta kumayazi hayo mbekenvu agurka na wogurka azambuka teme bintu cyunagwa intensiza za kunaza ko mbekenvu ege tikunu kwetwara tinkuja kakikaho ikimbuye niki atkandu kuza kwetwara nebyo no kubaho no afutwa mbekira amajwa atensiye yone n'amashugwa nagamba bate no busingi ambona baganda kampora tanari ya dembe abusingiye nibaburiya ntuburiya bushatka obusingiye niburiya amazima gona myaka ya Museveni yamazeri mbwene kumukugenda nese cyo tumukore mbwene mwarebera he abari habiko mwarebera he bari no bushubo byasi mbweshe no nababwine nabakayina kayombekira kakunze mbweshe bwo nangu ne byasa no ine musora na wine mu busingiye nangwa no tayine musora kunka ine mu busingiye bwe akweshegera nayimuka na planning iki abusho kono gene sente bakureba nazo unoza gura amabati kombeka nungwite ngwezo zente twatazi nabyo ntiyo tataka sente makumuka gatana gumwe wahura kantazi ne kantabira kwembekerenju ujyombe kigura kwaragareta bakore n'amabatotse washereka gari waheza kugigura no gishereka yaba yarare yaba handijo no ubuka garo akarari two kakana k'ikintu cyo kutangaza no makuru kine ayibambe oze hibo achuka abanogura kenshi kandi batakwenda nguka manya wantu yabura kushasha mukoroza kandi ukurete myonyo yo kwengera inte kantige ubwo bukaba ubwo kenera gare mbwena tubafundize byantonde ndishirekeje kuja ibwanyima kazo kurgaure oyibaka gwogbeka useka sorete y'umunyu ure gwekoreza umuto nabwo nubura kwa kwita konka kandi novuga gano bekeno gureta mbwene kuba nikyo kuba gisherekera ngo kundo kare tomunyu kuba igihugu gikwaki kandi no ukibotera homonyo gono ruga gugura bakugana bagikwa umunyu bugutambika garo bagitwara niki kora kuteka woshitamya wano teka warebe byone byabireho kuko banoreba ngaho ya TV ya umunjo kareba kugira agende uko agende ubwene takuri bene fumugwe ni metakarebaga erigase mpango agende nata twatendera abakazi abariyo mu maka n'abasheja babariyo mu maka gabo abana abariyo mu maka gabo ubundi umuntu yatereho Sky TV nareba aha butabanko bw'amakobo yongire umuyihanga ritu no munsi yona nangwa tumuyihanga kuko umuntu nazayo hati ukwezi kumwe kwa kabiri uhurangwa kargayo umuntu nazayo hati ukwezi kumwe ukwa kashatu argayo bo kabiri no bahaburuta takaba twasira abana nakugambira bazayire twanga zayine cyango ukureta makagitwa katabuka abo kuba umuntu nakwenti nyine ka amanyakaye
mbone icyo cyabura umukanyine akana watyo kandi kiri kwita shanga abaro ko hato ubu n'uburo ko rubwashobora kandi ko abantu bagira mukanyine akataha kare asa uko akumara bagiye bamura muri gumana ubye musimbura amantu bagira musimbura amantu batahe kare gutegura amakagabo mwete icyo kikarga ati turashanga ryo muri ko ariko katatahambukaye ati mutabuni nyacakare nuko umukaza nuko amagenyi wanashira amagenyi togira ubu wayosha kandi ukitafuta futaho ubye ugenda n'umukazi wawe ugenda n'umwana tabana wawe ugenda n'umushyiko wanjye woreba turkwasa kumuzebera n'edembe rya National University mbona ubwo ari yo mushyiko utinkumikiza ngo yazo mu gihe rwa kumbura tarkuza yongya kanagira nugire biki wizere ko iwo muzere wazayo na wazayo azeyo noza kugira yota note ko kugira no nuko nundi agenda nyine tubaza mushyiko na mama turge tumushanga ikindi ati mbwe n'ubwo abwe no nyonye nicyo no kugira garanti amaka gatabo cyane gasinga namba mpango abazene twatwo abazere mbwe ntugarcyo myanye yi twakugaruka twayestereza yabana tukamanya esho manyota mukayita manyesho by'abana bwini basogorra ntesho bya yawe ko muharangira ingoresho kana yatagira umwaka ubashije mwebona tumukorera nakoza kumanyesho by'umuntu gabo yosire nawe ubashisho kashora nawe kashora umukasoro kashora ate icyo kimuseberaga amatumcyo girlfriend takusinga umushywe nuko kuryamaza makuru n'umuzere wawe bareroza kutayira girlfriend ngwe ni my classmate sharho mazima garangara tifu mazima nshondia yenu kurimera magami weja government inga ministry y'okora mbakwereze kumuro wicho kwahitora wageruriye runta magwino tayira classmate wawe ubushimwe musento toko ati kwise konje biti tipye kwise konanye no mwitsenkoni ozeki Pito muito personality muito bukaza hibantu mu bashijamo manyo kujunwa no kutungamira umuntu bana kujunwa kumukureba no kutungamira umuntu wagaburyo umuntu nicyo kutina no kangarana no shwara ibyo kango umuntu kango umuntu mbwe no kujunwa kuja kongerera cleaning umuntu koka mbwe no bana muranga basasire ingabo shikibe mwahangise kujware ubutete burukwa bitumushikine ikibashishamo banamo umujwara kebyo ubona mazima kujware bona uranga burukwa to bo tuwayiha mu kitinisa no bukinde kitinisa yaburo mazima kumukujwara man ni murukora no batakinde kitinisa abaye kwa kureba bitogona mbwena nagasore cy'abantu abo kubushwire busha bitubye kandi twashimira no kutwakira basi Bueno gundo murundo kutuba twagarikira nabo garicyo twakira mbakira cyo kandi mbatoraki nangwe ni kushimoroke okanda mtizaro radio ni kunda bene wentu mwina kishaka njaka shanje nkaya kakashubura ikigundu kwecyo tunguke ngwana iwe kandi icyo kirungi wagira ngo zikagumaho zikagumaho nze runguza izina nyakoreza yose na bweno hatwono ngo zezeranyiza kuzowe fawuseza zo mukafa makana Kenya koreza njaka ibyo kabikora ubundiya nizo mutabone isibo niza mwe murundi yanga hino joro bikora ebare mnonga kureba Sky TV mwebare mnonga bamatane bakorwa hitwatandikira akorugasha 3 okwisesha igiye twahindura program eje program bagete yaburo mukuru twatiriyo makago wishe mwe Nathan Tasira nashangwa umurikijuma umugomborra yarwe mikoma kandi district ne yakazo abashija n'abakazi banye namakana bakamabeka mugacyo mbuteka mwanyu kayino ko kuza kwabura umwana ngo areke kutahasha mukagaze cyo yuwano ijo mukashishi nikimanyisa ngo abashija n'abakazi bakamabeka kutugaruka myanya yitu ninga mwagaruka myanya yanyu nabandi nabone babareberaho nabandi nabone eja kurebera umwana ateni kwa kwija kurwoko natasha mukagaze cyo yana amanyangu ishari yumuka
konko bwire bunye namanya nawe takizire ninga yaza kuja sinzire takuja kubireba na washara mwagenda kuyayenda bwe no kwenda kutereza amaka gaitu ubutumwa kurwana atanajya abashija n'abakazi bagabamaka muguma mu makaganyu rero amakaganyu kumuragagumemo nago ngeje kuterera mwebare mnonga kureba Sky TV na program yabura omukuru nubanyeta dativa katishabe aba program eji nebere na Radio 5 shaha ishatu kuza shahina ezekiro buri sande nabone uja kubona ugihurira kandi uja kubona ugikuratara ubundi koko ba waferwa haninga washanga yargireho uja gakano gikwata ninga nonda kujeyongera uja kagakano gikwata aha Radio 5 mwebare mnonga ugundo murundi tuja gatanturebana mwebare kwekomera Sky TV mukamagumene Sky TV irakari abantu.